ngam artirede tawde ɗe woote sariya on hino jonni ɓe balɗe tati nde fedde PDN nde Lansana Kouyaté ardi ƴettidi pehe kamɓe awkajo maɓɓe on ko ɗum holli Momer Cissé ƴettanoɓe konngol. min daaruno golle o sariya mawɗo miɗen jokki golle ɗen mi wawata yewtude fus ko woni tum mi waɗi ko sariya on newnani men kon wondude e ɗoftagol saayi happaɗo on koɓe holli kon ko feññingol jawle ɗen ŋakki meɗen dartude ɗum fof minen e awkajo amen on e meɗen wondi e tamaw andite PDN ko fedde tamaw e nde fedde noddirtende Guinée moderne nde ceerno Yaya Diallo ardi hino yi ella ndow suudu sariya wi'i makko Guinée siko leydi sariya o tawdoyte ɗe woote avocat ɓe windi ko innete contestation kon ɓe naɓay ɗum ɗon ka cour suprême fino juge ɓe dartira ɗum ɗon ɗo e liste définitive o yaltude code électoral o no woluno kaydiji ko doit waɗede kon naɓede kon DG on kay kadi jonni inɓe kaydiji duwaɗi naɓede tawi ɗi liste ji ɗon ɗiɗi wona gootum mais minen min yahunno min addi liste ji ko DG o landi kon fof e ko code électoral o landi kon fof min hawtindiri fof min naɓani ɓe fi wata taw hara no falja si tawi ko sariya on ɓe jokki ko gonga ɓe jonnita min gonga amen on inde anden tawete e liste permanente des candidats aux élections du 28 décembre 2025 andintine wondema woote ɗen ko ñande 27 ndu lewru darotondu waɗata e Mamadi Doumbouya tawdoyte woote ɗen Momar Diongas Ba Conakry RFI